Nekoliko kilometara od uzbudljive rijeke čeka nas oaza mira, tišine i luksuza, na kojem u svojoj ponudi inzistira sve više malih iznajmljivača. Ne mogu se oteti dojmu da sve što sam vidjela onako jako luksuzno. Je li prema vašem mišljenju to budućnost hrvatskog turizma? Odnosno, je li to nešto što fali hrvatskom turizmu? Pa da ne mislim tako, ne bimo nešto ovako gradili. Jel da? Dakle, mi mislimo da ono o čemu stalno govorimo, da treba produžiti sezonu, da treba ponuditi gostima maksimum, da je to nešto, da je to budućnost. Onako kako smo se razvijali godinama, pa još i u bivšoj državi i u ovoj, je bilo nekakav masovni turizam u nekakvim apartmančićima gdje je bitno da možete prespavati i osunčati se, okupati, a ovo mislimo, dakle, mi osobno, ja i moja familija, da treba raditi nešto sasvim drugo, kvalitetno, što će omogućiti da onda gosti ovdje i duže borave. Je li teško pokrenuti ovako nešto i napraviti apartmane jako luksuznim i za goste koji su spremni malo više potrošiti? Pa dalje teško, to vam je opet jako individualno. Znači, sve ovisi koliko imate novaca i koliko ste spremni u to uložiti. U našem slučaju, konkretno, mi smo ovaj objekat radili 10 godina. Zato su možda i neki detalji malo bolje definirani nego što bi inače bili da smo to negdje na brzinu. A onda ako i brzo radite, onda sigurno imate više šanse da nešto fulate nego ako radite sporo. Uložili ste 10 godina i jako puno novaca. Kako vas nije strah ostaviti gostima ovako nešto luksuzno? Strah moramo riješiti na način da osiguramo, dakle, i objekat i goste, odnosno njihovu imovinu, i šteta koja se eventualno može dogoditi, znači, na objektu. To sve mora biti osigurano, jer je to jedini način da na neki način mirno spavamo. I kako ste se vi onda osigurali? Pa mi smo, evo, dugogodišnja iskustvo na ovom području, i ja osobno i Croatia osiguranje ima ponudu koja je prihvatljiva, koja je priuštiva, ja bih rekao, i koja će ispuniti naše želje i očekivanja.